Simna jubli shi ragyu ana shinyegu dagilo aza bisi bipagilo ikone bisin shani simyalo kzimi akirtin ve takulim lozlo kimi kutomo ani banung ya medya lo chosijamo banung ya kwan pimi shimo ikem putu takunga alungubza simye alok zishibza ajibu ajibu maitina hangi mugena cheja kimi kutomani yawone ina jubili za kidla pinshani Simya kıkımsı klabaviga dokşalına xısıgıva. Jodogul hosun dacılı simi. Ampe hosun pungucu bilişma saygı zalayğı. Akımsı kindagla agap namu. Simya koşibzı. Ayız dolunu ampe hosun pungu. December zinlonu çıgı. Revni şautonu ev dişaki olokilna sası kuhonu. Atu şobepani. Ana atu şötibo idehi ayız dolu anya. Ditkao sim na xıcbe sirgilo. Ampere jubli shima saygı zala tovegeke. İtara simye akoshino goma sagepi dişi kıvı peki ve çoğunu. Sim ho president apuvita khak tune shage ologilano. Kupzange gauna September che khakhe khatone kinne kinlo. DC chamber zamotlo. Ndomun no zin aiztom no zin kuse. Ke aiztom me hono kusiki kiklan tim zinire. Kemun domon ye panam kushiri ire. Lene kupzay. Sim ho president apuvita khana aiztom bilo nong ye. Sim ho no ampake kupo kuagilo kishkim sangya ipkelo. President Executive Council Dr. Vinto Nepkino aiztom ye sim ho kupolo plani iştibe. Akinyo President sim ho no. Ndomon kovlo nong ye kishkim sangya ipkelo. Apu hokshana nyungye kupzaway teongno aiztom taike tim chopung panogolok sheslo iştibe. İkemu lehi sim ho en enjoslan pimkona moy tipa olok mubze sim ho no gokita kilo nong ye kishkim sanya ipkelo. Tera hokshana nyetim gesha nyungya ko hingno akchuno kupza hataway ivekilo no. President sim ho no ishaye Simya hoşna kol penya sim hoya adaj to mo peven erwa kemo nong no plomaya. Sim hoya himna la chosma. De ono putu tana kleno konshkena koho tim kuno kuno no koha kilo o kakma kan shangena lutu haktash beni. Ana sim hoya tleno koel no kolo pipimay. İbibza akkıpsa tleni khave. Titkau putu tam koşu tvegeke aizdom re tipo olono hutono. Jubil konge uno bosisi gibzam December biti kadonikinna kutulo simi Christian Center lono ampe aka jubili koho lehi Reverend Dr. John F. Anderson Senior Pastor Central Baptist Church Minnesota USA Ovekulo Anderson sponsor Shikyu Church lo Senior Pastor na iribza atu kak khishibza dishena jubili ampe akena ake jubili kohobe pain jubili ake ho kobe getiu alogun kimtane pepkino simya jubili kohopini vai de onu kamtsa aiztolo ubza akhne pipen alovilo inklopi kutrikyu sitsa pepeklai dishveki hu association kamtsalano aiztolo katonikin bungu October 4 tachi 4 toklo iribza akhamzu dolubza dishana sakipemi timlobung shoygana lena alovila akhnebipe akwakinshi dishi alovila inkula titkau khatolinkina bungu October mku toku shiglo Kohima Churchna po sentinel simi kusubzu lena kuhay tipaulono khatakino simye ampe akhenam kupunye akoshibze dishana kuhoni iştibi khaktashe ikehu ishi ampe akhenam kupung kuhankyu shakchila simna bisuju pipeju agyu zalo ine binshagi imampe akhe kuhakila simye kuhapini vai aizdolobza akirin shilo ipi kıtığıbzı kamtsene ripo aizdolona akirin doloy Maşa diye simye kişkyu olao kuhapini vega Kişki olano sim yal hozla pini vepka. Sim pelot polaki kamsuj penchen. İpu
simye kikimga ho shinge ono ampe akhi numku punye lakishi kuhoni ipkuye masha te kileno kuhokuno alholau kikimai tulnangya kuno sisishinno kuhokuno alholau kikimai tulnangya sim khopilo tipo kumsu benshan simiti awulan pemsha kho ashlan pemsha kho lotslo shibze nona chipu itani nona chipu kuma itani po chilona inyana pula kemi sakrzkelo ku remu ovekilo jeshwage do tsinla akan lotslo kyo agtono to khono alozla khnashibebzen Israel mkho aynagami awloke tipo leonie timi hasaktal ki sasuwekemu bidalauno aynagamna Israel mi awtom shirk tpitiweze kete ukshe pitiwekapi pogela sakpyo akanna akhnashibeküvechono Israel mi awtom shirk tpitiwage çoğu ovekü ampiaka jubil tikav sim givimi alo kısmi askek timi loslogami timgolo simjayashi çekimi kutom akıkavaço işi ampe akhen mkupung jibla sim mgapshini pi ovekülono tipo hatape pancho te onu kilehina sim mgapshinanga ampemko nonay tipze sabdevaye kuhub devaye mijeb devaye ovechono simi givimi kısami alo kısmi akiritimi pahalu nasagyo sim mga pukumo ovechono sagna sagyo anpemi shagyo kopelno lotslogi tipo vetalubze ishi ambakhanum kupungu jibili sim mga pu hokol penshan ikatono ishigi kuhop sabekpu itagi simya mgamo wakepi pilna sage ishik tolo simya mgamo tono ushe sim hoho kagami hoho SKK maya ko jella gubokyu hekhikyu amkoshkyu kjetakyu kukhogmo gidimokyu nyungno shol sugan tono dia amga poshana dia mgamo shol antono te one pa kikmela jubil vechono alhovilo pilono khokelo kukmha simye ampakhanum buku jibla kukma oshilke ipin tono itagi ampem shaki khovecho kugo bidemje depu sim mgapu kumoshil no sake sim gamtsna alo kutshi hipokum sibza ampe akhanum kupungu jibli kupolo chosel benke hipoy konepes bilani jilvekimi gamtsi khlok malpeni hiya kuno qao sapungu lage bikyukmo ikemu sim nalhozla achipi shilpenge atsaipa pes ikone bislani